أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام، وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام، ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطرتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومدد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا وكما يحب ربنا ويرضى. Hati yang suram tiada tenteram dari siraman rahmatmu Rahman, walau mengejar ilmu dan Quran, namun tersedar makin berjauhan. Hati bertanya, di manakah haknya? Kerana sunyi ceritamu Nabi, hati bertanya, di manakah haknya? Kerana sunyi cintamu Nabi, kerana sunyi ceritamu
Nabi, kerana sunyi cintamu Nabi, kerana sunyi salawat buatmu Nabi, jarang sekali rindumu Nabi. Salatun wa taslimun wa azka tahiyatin ya Rasulullah ala al-Mustafa Mukhtari khairil bariyati ya Rasulullah Rabbi fanfa'na bibarakatihim wadina al-husna bihurmatihim wa amitna fi طريقتهم ومعافتهم من الفتن رسول الله حبيب الله we love you رسول الله حبيب الله we miss you cintaku sebelum saksi jadikan iman meninggi cintaku sebelum saksi jadikan iman meninggi yakinku sebelum mimpi adanya di kau Nabi cinta sesudah menyaksi jadikan rindu meninggi dahagakan kasihmu Nabi bekalku selepas mati Allahumma salli ala alladhi laulahu ma kana al-anam ya akraman rusulil kirami arjuzi
memuji di kurnia namamu Nabi, namamu terus menyinar hatiku menggeletar saat namamu didengar, air mata terus memancar. Allahumma salli ala alladhi laulahu ma kana lana ya akrama rusulil kirami arjuzi ya Rab kulla am. Malaikat jadilah saksi kami bercinta dengan Nabi. Jangan disiksa tubuh ini, diciptakan demi Nabi. Jangan ruku dikasari, ia pernah mimpikan Nabi buat pertama kali. Seperempatnya ku menyaksi. Allahumma salli ala alladhi laulahu ma kana al-anam ya akrama rusulil kirami arjuzi ya Rab kulla sallu ala khairil anam المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام يا ليت شعري أن أرى ذاك الضريح الأنوار روضا حوى خير الورى وأشم عطرك في المقام إذ لم أرى ربع الحبيب فليس لي عيش يطيب والدمع من عين صبيب إذ لم أرى ذاك المقام إذ لم أرى ربع الحبيب فاجعل لقاك لي نصيب فليس لي عيش يطيب يا خاتم الرسل الكرام
Allah Maha menyaksikan namamu yang berada di hati. Hanya Allah yang maha menyaksikan namamu yang berada di hati. Kan ku bawa walau selepas mati. Moga bertemu Nabi Muhammad. Sama-sama kita berdiri untuk memberikan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu wassalamu alaik ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi anta wasilati qallat hilati adrikni as-salatu wassalamu alaik ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi anta wasilati qallat hilati adrikni. Duhai salamku serta salawat, pergilah bertemu perindu umat. Duhai salamku serta salawat, pergilah bertemu Nabi Muhammad. Nyatakan padanya rindu teramat dariku pendosa mengharap syafaat. Cinta pendosa sibukkan dunia, namun dicinta sebagai umatnya. Apakah cintaku diterima bekalan hamba akhiran sana? Hamba sepertiku
hanya mengharap bengkalan rindu terus disuap, merasa malu untuk menghadap dengan Rasulmu yang tinggi adab. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a syani wa daraji. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك وهيب القلوب بمدينة. kami merindumu ya Habib Allah. Nazrah ilaina, nazrah ilaina. Hari-hariku hanya berkata tentang dirimu, jelas di mata. Hari-hariku hanya berkata tentang dirimu, jelas di mata. Syama'il diburu menambah cinta, moga sudi bertemu di suatu masa. Walau tersadar imanku rapuh, terus mendoakan dengan bersungguh agar permintaan hamba kan dipenuh, dapat menatapmu walau dari jauh ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Raddal alamin ya uhailal judi wal karami. As-salatu was-salamu alaik ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi anta wasilati, qallat hinati, adrikni salawat salam buat penghulu utusan Allah. Sambutlah tanganku
wasilah hamba yang lemah dan buntu. Gapailah kami dengan bertemu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallallahu wasallam alaihi. Hadirin semua silakan duduk. Hai seluruh hadirin hadirat, selamat datang ke malam sejuta salawat. Darul Ma'mur bakal terpahat, menghimpunkan ribuan dari umat yang akan bersalawat kepada Sayyiduna Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Seluruh perindu yang hebat, marilah bersama kita betulkan niat. Moga majlis menjadi berkat, dipayungi rahmat dan sayap malaikat, menempa syafaat baginda di hari akhirat. Rabbi bihubbi bin nabi abdil hawaya bisalihin, abdil hawaya bisalihin, bisalihin niyati. Rabbi bihubbi linnabi wa ashabihi abdil hawaya bisalihin niyati. Rabbi bihubbi linnabi wa ashabihi abdil hawaya bisalihin niyati. Rabbi bihubbi linnabi wa masyaikhi abdil hawaya bisalihin niyati. Di mana kita berada, salawatlah pada baginda, pasti sampai kepadanya pahala pula berganda. Satu salawat yang dibaca dan ditulis 10 pahala, diampunkan 10 dosa, diangkatkan 10 derajatnya. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badri tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawma ziham. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badri tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawma ziham. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badri tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana
الزحام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. محبون صلوا على سيدنا Muhammad. Di dalam suruhan bersalawat, Allahumma mulakan dengan zatnya, lalu mewajibkan para malaikat salawat kepada kekasihnya. Di dalam suruhan bersalawat, Allah memulakan dengan zatnya, lalu mewajibkan para malaikat salawat kepada kekasihnya. Barulah menyeru kepada semua yang beriman agar turut bersalawat salam bersama-samanya. Sallu ala khairil anamil Mustafa Badri. Bersama-sama kita bersalawat pada malam ini. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawmal ziham. Sallu ala khairil anamil Mustafa Badri tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawmal ziham. Nabi kita pernah bersabda, salawatlah di mana berada, pasti sampai kepada baginda, pahalanya pula berganda. Satu salawat yang dibaca dan ditulis 10 pahala, memadamkan 10 dosa, diangkat 10 darjatnya. Sallu ala khairil anamil Mustafa Badri tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawmal ziham. Sallu ala khairil anamil Mustafa Badri tamam. Sallu alaihi wa sallimu yashfa' lana yawmal ziham. Ketika Sayyidatuna Aisyah dikhabarkan oleh baginda binasalah mereka yang tidak dapat melihat wajahnya di hari akhirat kelak nanti, ialah mereka yang bakhil dari bersalawat bila disebut nama Sidna Muhammad. Sallu
nabil Mustafa badri tamam sallu alaihi wa sallimu ishfa' lana yawm az-ziham sallu ala khairil anam Mustafa badri tamam sallu alaihi wa sallimu ishfa' lana yawm az-ziham. Gandakan salawat di hari Jumat kerana Nabi sedang melihat. Gandakan salawat di hari Jumat kerana Nabi sedang melihat. Mereka yang paling banyak salawat, martabatnya yang paling rapat. Siapa bersalawat padaku sehari 1.000, tidakkan mati sehinggalah melihat tempatnya di jannah. Sallu ala khairil anamil Mustafa badri tamam sallu alaihi wa sallimu ishfa' lana yawm az-ziham sallu ala khairil anamil Mustafa badri tamam sallu alaihi wa sallimu ishfa' lana yawm az-ziham. Sayyidina Ka'ab bin Ujrah, contoh dari kalangan sahabat, memenuhkan ibadahnya dengan banyak bersalawat. Sayyidina Ka'ab bin Ujrah, contoh dari kalangan sahabat, memenuhkan ibadahnya dengan banyak bersalawat. Perbuatannya itu diakui oleh Nabi Muhammad, mendapat keampunan Allah dan ditunaikan hajat. Barang siapa yang menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal. Barang siapa yang menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa anzilhul maq'adal muqarraba indaka yaumal qiyamah. Maka wajiblah baginya syafaat Rasulullah. Sallu ala khairil anamil Mustafa badri tamam sallu alaihi wa sallimu ishfa' lana yawm az-ziham sallu ala khairil anamil Mustafa badri tamam sallu alaihi wa sallimu ishfa' lana yawm az-ziham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 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 Sayyiduna Muhammadun
صلى الله وسلم عليه سيدنا أحمد صلى الله وسلم عليه سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه سيدنا أحمد صلى الله وسلم عليه سيدنا محمود صلى الله وسلم عليه سيدنا حميد صلى الله وسلم عليه سيدنا ياسين صلى الله وسلم عليه سيدنا طه صلى الله وسلم عليه سيدنا إكليل صلى الله وسلم عليه سيدنا المدثر صلى الله وسلم عليه سيدنا المزمل صلى الله وسلم عليه سيدنا ياسين صلى الله وسلم عليه 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 صلى الله وسلم Begitu banyaknya fadilat bersalawat kepada baginda. Mahukah jika dituliskan di antara kedua mata, bebas dari sifat munafik dan bebas dari neraka, ditempatkan di hari kiamat bersama para syuhada. Itulah ganjarannya dari Allah yang maha tinggi untuk mereka yang bersalawat tiap hari 100 kali. Kami berdoa kepada Allah, bertawassul dengan Rasulullah, jadikan lidah selalu basah dengan menyebut zikrullah, membaca kalammu ya Allah, memuji Nabi dengan qasidah. Saat ruh dan jasad berpisah, menyebut la ilaha illallah. Sidna Muhammad Rasulullah. محبون صلوا على سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه